Ahantu ku isi abantu benshi barota kugera, ariko hari n'aho abantu amagana bahasize ubuzima. Ahantu umwuka uba muke ku buryo guhumeka bihinduka urugamba. Ahantu intambwe imwe gusa ishobora kugutandukanya n'urupfu. Nyamara buri mwaka abantu baturuka impande zose z'isi bakomeza kuhagana. Kuki umuntu yemera gushyira ubuzima bwe mu kaga kugira ngo agere aho hantu? Ni ayahe mabanga yihishe inyuma y'uyu musozi muremure kurusha indi yose ku isi? Kuki imibiri y'abapfuye ikiri aho kugeza n'uyu munsi? Uyu munsi tugiye gukorana urugendo rutangaje rugana ku gisenge cy'isi, aho inzozi z'ubutwari zihurira n'akaga k'urupfu. Iyi ni inkuru ya Mount Everest. Muri kumwe na Israel Niyonzima. Niba wibuka subscribe, like na share. Tekereza ahantu haremereye cyane ku buryo guhumeka ubwabyo bihinduka urugamba. Ahantu ubushyuhe bushobora kugera munsi ya dogere Celsius 40 munsi ya zero. Ahantu intambwe ishobora kuba itandukaniro hagati y'ubuzima n'urupfu. Reka nongere mbisubiremo. Ni ahantu intambwe ishobora kuba itandukaniro hagati y'ubuzima n'urupfu. Uyu niwo musozi muremure kurusha indi yose ku isi. Ufite uburebure bwa metero 8848 n'ibice 86 hejuru y'inyanja. Uherereye hagati y'ibihugu bibiri, Nepal ndetse n'Ubushinwa. Kandi niwo musozi abantu benshi ku isi barota bazamuka kurusha indi yose. Ariko Everest si umusozi gusa. Ni ikigeragezo gikomeye cy'ubushake bwa muntu. Ni ahantu inzozi z'intsinzi zihurira n'akaga k'urupfu. Ariko mbere yo kugera ku mpinga yayo hari urugendo rurerure cyane. Uvuye i Kigali ujya aho Everest iherereye, ugomba gukora urugendo rw'ibirometero bisaga 6000 mu ndege ugana Kathmandu. Ni umurwa mukuru w'igihugu cya Nepal. Uvuye aho wongera gufata indege nto ikujyana i Lukla. Iki ni ikibuga cy'indege kizwi nk'igiteye ubwoba kurusha ibindi ku isi nzima. Nyuma yaho ugasigara ugenda n'amaguru iminsi iri hagati y'iminsi 12 kugeza ku minsi 14 kugira ngo ugere kurimo Everest Base Camp, cyangwa se inkambi ya Everest, ahantu utangirira urugendo rwo kuzamuka umusozi. N'urugendo rutangira umuntu akiri kure cyane y'umusozi ubwawo. Uko Everest yavutse mbere y'imyaka miliyoni zirenga 50 ishize, ubutaka bw'isi bwari bukiri mu rugendo ruhoraho. Igice cy'ubutaka cyari kigizwe n'Ubuhinde cyakomeje gusunika ku mugabane wa Aziya. Iryo sanganya rikomeye ryatumye ubutaka buzamuka buhoro buhoro. Havuka urunigi rw'imisozi rwa Himalaya. Kugeza n'ubu Himalaya iracyazamukaho milimetero nke buri mwaka. Ikintu gitangaje kurusha nuko ku mpinga za Everest haboneka ibisigazwa by'ibinyabuzima byo mu nyanja. Ibi byerekana ko aho hantu hashobora kuba harigeze kuba munsi y'inyanja ya kera cyane mbere y'uko ubutaka buzamuka. Impamvu yitwa Everest, abaturage baho bari basanzwe bafite amazina yabo. Abanya-Tibet bayita Komolongma, bisobanura nyina w'isi. Abanya-Nepal bayita Sagarmatha, bisobanura umutwe ugera mu kirere. Ariko mu mwaka w'1865 Abongereza bayise Everest mu rwego rwo guha icyubahiro George Everest, wari umushakashatsi wakoze imirimo yo gupima ubutaka bw'Ubuhinde. Igitangaje nuko George Everest ubwe atigeze agera kuri uwo musozi. Abantu ba mbere bageze ku mpinga mu myaka myinshi. Abantu batekerezaga ko kugera mu mpinga Everest bidashoboka. Abageragezaga benshi bapfaga cyangwa bagasubira inyuma. Ariko kwa 29 Gicurasi 1953 isi yose yaratunguwe cyane. Edmund Hillary wo muri New Zealand hamwe na Tenzing Norgay bageze mu mpinga bwa mbere mu mateka y'uyu musozi. Nyuma y'urugendo rwari rwuzuyemo ibibarafu, inkubi z'umuyaga n'umwuka muke cyane, bageze ku gisenge cy'isi. Iyo nkuru yahise iba imwe mu nkuru zikomeye kurusha izindi zose mu kinyejana cya 20. Agace gateye ubwoba kurusha akandi hose. Iyo ugeze hejuru ya metero 8,000 winjira mu cyitwa Death Zone. Ni agace gato ariko k'urupfu rukomeye cyane. Ahangaha iyo hageze umwuka wa oxygen uba muke cyane ku buryo umubiri utangira kwangirika buhoro buhoro. Ubwonko ntibukora neza, umutima ukora cyane, amaboko n'amaguru bishobora gukonja bikangirika burundu. Abenshi bakoresha amacupa ya oxygen kugira ngo babashe gukomeza urugendo. Ariko nubwo bimeze bityo, buri mwaka abantu benshi bakomeza kugerageza kugera mu mpinga y'umusozi. Everest yabaye irimbi ryo mu kirere. Ikintu abantu benshi batazi nuko Everest ibitse imibiri y'abantu benshi bapfiriye mu rugendo. Kuva mu myaka y'1920 kugeza uyu munsi, abantu barenga 340 bamaze gupfira muri Everest bagerageza kuyizamuka cyangwa kuyimanuka.
kubera ubukonje bukabije n'ahantu habi cyane, imibiri myinshi ntiyigeze imanurwa. Hari aho usanga abazamuka banyura hafi y'imibiri y'abapfuye imyaka myinshi cyane ishize. Bamwe muri bo babaye nk'ibimenyetso by'inzira. Tekereza kuzamuka ugamije kugera ku nzozi zawe, ariko buri kanya ukagenda ubona abantu batabashije gusubira mu rugo. Ibi bituma Everest iba kimwe mu bibanza biteye ubwoba kandi bikomeye kurusha ibindi byose ku isi. Nyamara ibyo ntibyabujije abantu gukomeza kuyigerageza. Mu mateka yayo yose abantu barenga 7500 bamaze kugera mu mpinga yayo, kandi ibikorwa byo kuyizamuka bimaze gukorwa inshuro zirenga 13,000. Abashinzwe gutwara inzozi z'abandi hari itsinda ry'abagabo n'abagore bazwi nk'aba Sherpas. Aba ni abaturage bo mu misozi ya Nepal bafite ubunararibonye budasanzwe bwo kuzamuka imisozi miremire. Akenshi nibo batwara ibikoresho biremereye, bagashyira imigozi ku nzira ndetse bagatabara abazamutse bagize ikibazo. Abantu benshi bageze ku mpinga ya Everest babikesha ubufasha bw'aba bantu b'aba Sherpas. Nyamara akenshi ntibahabwa icyubahiro gihagije. Inzira yerekeza ku gisenge cy'isi, abantu benshi batekereza ko ikibazo gikomeye ari ukugera ku mpinga gusa, ariko inzira yose ni ikigeragezo gikomeye cyane. Abazamuka banyura mu biraro birebire bimanitse hejuru y'imigezi yo mu misozi, bakambuka ibibarafu binini cyane, bakazamuka ahantu hahanamye cyane kandi huzuyemo urubura. Hari ahantu hitwa Khumbu Icefall, hafatwa nk'imwe mu nzira ziteye ubwoba n'akaga kurusha izindi zose ku isi. Buri ntambwe ishobora kuba iya nyuma. Ese hazabaho umunsi Everest izaba itakiri umusozi muremure? Kugeza ubu nta wundi musozi urayirenza cyangwa ngo yegere cyane mu burebure. Ariko isi irahinduka buri gihe. Imisozi irazamuka, indi igasenyuka, kandi ubutaka bugakomeza kwimuka. Nubwo bishobora gufata imyaka ya za miliyoni, si ibintu bidashoboka ko umunsi umwe indi mpinga yazayisimbura mu burebure. Ariko ku bantu bo muri iki gihe, Everest iracyari umwami w'imisozi yose ku isi. Umusozi wa Everest ntabwo ari ikirundo cy'amabuye, ni urubura gusa. Ni ikimenyetso cy'uko umuntu ahora ashaka kugera aho abandi bavuga ko bidashoboka. Ni ahantu herekana ubutwari, ukwihangana n'ibigeragezo bikomeye umuntu ashobora kunyuramo. Buri mwaka abantu baturuka impande zose z'isi baza kureba niba bashobora guhagarara ku gisenge cy'isi. Bamwe baratsinda, bamwe bagaruka batagezeyo, abandi basiga ubuzima. Ariko Everest ikomeza guhagarara ahituje, ikonje kandi iteye ubwoba, nk'umwami utajya atsindwa wicaye hejuru y'ibicu, ureba isi yose iri munsi ye. Kandi wenda aho niho hantu honyine ku isi umuntu ashobora kumva icyarimwe ko yegereye cyane ijuru ndetse ko yegereye cyane urupfu. Mwari kumwe na Israel Niyonzima. Ibiganiro byacu nakagaruka, ntiwibagirwe gukanda subscribe, like na share. Ciao ciao.